Ngwahola, Komishene ya Ditokelo tsa Botho e phatlaleditse hore dikolo tse fetang dikete tse 3 ka hare ho naha di sa sebedisa matlwana a mekoti. Komishene ile ya etsa boipiletso ho mafapha a thuto diprofenseng tse 5 hore a fedise matlwana a mofuta o. Lefapha la Thuto la Northwest le re le phethisitse jolo ka ha komishene e kopile. Mo dikolong tse tsotlhe tsa rona tsa mo bokone bophirima ga gona sekolo se ileng gore se santsane se na le matlwanaboithusetso a mesima. Empa SABC ile ya etela sekolo se phahameng sa Bafedile motsaneng wa Maubane masepaleng wa lehae wa Moretele profenseng ya Northwest, mme a fumana hore dintho ha di jwalo ka ha lefapha la thuto le hlalositse. Barutwana ba sekolo sena ba sa sebedisa matlwana a mekoti, mme batswadi ba bona ba tshwengwa ke taba ena. Ngwana a ka belehela ka mohaha toilet la sitse. So yona bothata ba ho na batswadi ke bothata ba bona. Ho sa le jwalo, Komishene e hlalositse hore kgweding yona ena ya Hlakubele e fumane tlaleho ka dikolo tse ding hape tse seng maemong a kgahlisang ebile tse ding tsa tsona di sebedisa matlwana a mekoti. The National Association of School Governing Bodies, NAPTOSA and SATU, drew our attention to more than 40 additional schools that allegedly still use pit latrines. Lefapha la Thuto boemong ba naha ha le a arabela dipotso tsa SABC tse rometsweng makgetlo ka ha sena. Baetapele ba Lefapha la Thuto la Northwest ba lebelletswe ho hlahella Komisheneng ya Ditokelo tsa Botho ka Labone. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng.